umango na kagkape ang mo na inapoy no ko ti ikapkapik kanya na ruam ti pandesal nga ikape. Sa umaya diti ayan ti pangablang ko nagabula mo no ko. Sidadayawak nga mangipakaamot ti nanumo nga nagang ko apo siyak ni Magdalena Galinato Gamayo. Iti taon ko 96. Naitao ak iti August 13, 1924. Agnaedak iti Lumbaan, Bikbika, Pinili, Ilocos Norte. Iti kinataok inkakaubingak ti trabaho nga adu nga trabaho idi kabaelakon ti agtrabaho adu mo dagiti agababel nga antek kandi nanang ko boyboya ikida no idi dumadakela basiten ag 15 ti tawen kon subla dagiti nga aweldan isu dayet yung prakidi ubingakon idi makita da nga amok tagabulan inga inyaramidan na dahil di tatangkot ti bukod ko nga pangablan iso ti trabaho kon iso nga niya nakaadal idin kasden agbalasa nga kon 18 ti taon ko simangpet ti gubat ti hapon iso nga naisardeng ko idi at agbubuteng kami mo nagasawa mo ten idi kanay di gubat kasi na po Diyos na simbang kam nga agasawa iso day di nalpas ti gubat inrugi man ti agap-abelen no malpas ti talom mi idi iso ti trabaho ti agabel idi naawarda nag-adult ti umayen nga aga-agatang mo ten kadagiti abel min dagiti taga NCC iti nang gibagat tinagan na day di nga abel inubon nga sabong kita ta nagaramid kami mo ti sabsabali nga design adda bula-bula adda tawa-tawa kadagita ipinalagtuan no ti binakol mo adda sinan paddak ti pusa adda kusikos ay ayon da pay malagip ta kita daduman. No kaya mo nga ramidon maaramid sir no nawido na taulo nga kumit kita urawan mangisursuro no makita mlaki di dayta tuladem matulad no siyak ide napintas nga minti pinagkit kita no maya jay maaramid ko napintas jay buybuyan na maragrag sana kana no kwata ado ti mangayat ti dawdawat ko kunapo Diyos aglaylayon daytoy pagbirukan tadakkel ti maitulong na kada kami nga agab-awel ka masiportaran dati pinagbiag ti no kuna agpayso unay dayta tano nagagdala nga mga bel makalako da adu kwarta da bali da makurkurangan ano ko taragsaka tanaggarbo da jay imawat ti sangagasot taribo iso daytoy nga ron nga abel ko ti nangabagsar ada nga si display jay
opisina din CCE day tanga pandiling nga na dait iti. Inubon nga sabong tinagan na dayto. Nasulsuli lang nga rod sir ta daday di yung makita day jay bulong nga dapay la di jay likod jay guroon. Awidin na nga kasto pakanan na ti kasta. Kabil na dagita. Anam tuman ni duro na kasta. Pakanan nan tuman nga dagita. Mga sulit. Mabayag la inyo korne presidente. Idi daawar ka na dahito. Ada retrato mi na pinang yukor ni presidente. Hindi dada ito puta nangaba dahil di abel ko nga kasta. Tama di kam kaya tidin tadi ka pangarudagam abel di. May danang di pangablam di. So gapo na sayang dahil dyan uri kay mapanawatin ko dada. Tagaas dyan sa nga gasotaribo sa dahito. Ada sweldo tigino lang. Ay kano dyan papapanam ni sir. Siyak pa ito mo na nga naganda ka. Magdalena gamayo no kunay ka sa maragrag sa tanang. Tasya latyo mo na nga tawagan dan. Nasaya at taday tapala ubing nasurusuruan. So nga barbarim no nalain to mga agabel ta maawardan to takas niya ti bagbagada. Jadi ta agtuturay ti NCCE. Andan to maawardan na suka mo ko na. Kaslang amin na patpateng nga arwati tatsa ti inabel. So kapo na ti aggatang ta ti riga nangarami din. Kanday ti kinangina nangagatangem. So nga napateg. Napintas do si ka nga making gusto. Nadagita naduma. Madida unay gusto nga tatasapay agriro-riro na makulkulkul. Madi napintas di ablanda pa. Iso nga di da manosan nga no sika nga makaanos napintas mayat ta pinagbuyboyam no napintas ay tarabako iso nga dadi iti. Anos kan eta kitang nakaya mo na niya po Diyos titimbol tulong kanya nga ta anang pagpapigisa tagayam pangwawatan ti bagpagik exercise ti bagikon ang alaak pa iti isang kabasti kapigsakon kabaila mo dahi tagayam tarabako kastilang tutugawak adada nga maditi bagpagik gamdaw kasta nga agab-aboy la kaya mo dahil ita ito ko itatawa na bulko ko nasakit mo tamin dagito tata nasakit tamin dagito mo lata nagtutugaw kasto awan ti ububrana so nga may mayat sama lata tari ita no daday ta tamawagwag ko gagkaskas dyan.
kiti alas 4, uno alas 5 dito, aging gaak ti alas 6, ti malang magida ano malpas sa kapangaldaw. Maturog ang mabasi. Ado nga rigat, ado kang nagkakabsat kasi ganday di inak. Siyam kami nagkakabsat, 5 nga lalaki kan 4 na babae. Ado nga rigat tagtalo na kidi agabula. Di nag-asawa ako, agtalo latamo di asawa, agtalo. May sa nayana mi, may sa nalakamon na pitmusay. At ay di na karuan nga mistra na pan nangisurot pasukin. Ijay mo tinakasarakan na ti asawa na nagsikog, idi yan na dahil sikog na rin so ipatay na. So nga dahil ti kayat kung kwa din kumuyo ga mga matayan takayat ko kayat jagbiagan ta napukaw ti anak ko. Ang kasi na ako Diyos, nakalasa takpay lata. Dahil ito'y gayam tinaururay ko, magasgasat. So papa, dagit ang aladladingit ko. So iyamanag ko na po Diyos, ang langro na kada kayo nga tumultulong kami kita tada at tayo na siya. Tanakagunuudag tikas to yung kasasaan.